Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na! The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa pangibuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Hoy! Wala! Hoy! Pagkalamidyo doon, pagkalimit sa adlaw, pagkanindot, kapoy, ingon ang uban. Ingon ang uban, diri, kapoy, bangon, di ba, labad kayo ang iyang ulo daw, kapoy ang lawas. Nakaindom siya, kay wala dahil sulod kwarta yung pitaka. Siyempre, good morning once again po. Happy Thursday ka na itong tanan. Maupay na aga, bonjong gama, jong buntag, buenos dias, assalamualaikum kanyo katan. Siyempre, and God bless, mabuhay, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Okay, wow. Happy. Enjoy. Siyempre, good morning, buenos dias. Kital man ustedes? Wow. Siyempre nga ito, mga teacher and teaching personnel o sa mga pilanggang estudyante. Happy morning ka na itong tanan. Ingat yan. Siyempre. Good morning itong mga soke, no? Sa Zamboanga City and Zamboanga Peninsula. Wow, good morning. Ni Jill Garcia, ni Luwap, no, di ba, ni Paul, Med, Oragon, Costo, Melo, good morning. Ni Connie Dublado, good morning. Advance Merry Christmas, Jill Garcia, wow. Good morning, sir. Keep safe always and God bless you all. Ingon si Connie Dublado. Wow, syempre. Wow. Live na live ko sa kong FB karon, Lando Bisaya. Syempre. Siyempre sa among i-replay na mo sa among Marino News FM, among FB, di ba? Siyempre sa YouTube channel. Siyempre, Zeno Radio. Ang among text line ang 0975-0723036. Wow! Correct na si kinabuhi. Nakapamakaw na bang tanan? Himsog na bang panglawas? Nakatake na ba ang vitamins? Sa inyong mga food supplements, sa inyong mga maintenance? Hala, sige. Para dili ta magkadaot-daot. Di ba? Tinuod yun na siya. Kaya yung diri, mas healthy pa. Mas healthy ang mainom og alak kaysa maging malungkot. Di ba na siya? Di ba? Malay pinakanindot yun. Di ba? Kanta ko sa song migo, ha? Makalami, makapaminahon. Di ba? Ayaw, cool. Bata pa, cool. Siyempre, di ba, mga, siyempre, ang atong, ginoo ko atong ipaabot yun, ginoo ko, 40 dias na lang, di ba, 40 dias, Joko Diaz, si Rachel Diaz, Lando Diaz, 40 dias na lang, Jod, ginoo ko, PASKO na, Pasko na, what's fine, I can see one. Hey, jingle bell, Cinco B, just 15, 20. 25 o 30, di ba na siya, 5, usa ka 5, 10, 2 ka 5, di ba? Nasa daw, di ba?
Ano ba na, di ba? 5, usa ka 5. Ang 10, 2 ka 5. Ang 15, 3 ka 5. Ang 20, 4 ka 5. 25, 5 ka 5. 30, 1 ka 5. 35, 7 ka 5. 40, 8 ka 5. Halaga, Ah, 45, siyam ka 5, 50, na po ka 5, 65, 11 ka 5, 60, 12 ka 5. Ano ka 10,000? 10,000, 10,000, ambot ka na ka 5. Oh, Ediki, thank you for the ice cream. So good. Wow, strawberry. Hello, good morning, Sir Lando. Oh, diba? Regine, di ba? Oh, yun, oh. Hello, Sir Lando. Oh, shout out din mga gwapong barbero. Ingon si Angel Milano. Oh, sa Infinity Beauty Salon and Barber Shop. Si Junjun, si Richie, si Modi, si Ayan, Jimar, o si Teddy. Wow. Bum, parat. Oh, di na, bum, parat. Migo. Nay mga kwan, oh. Di ba na mga umanay ko ka, di ba? Oh, kanang mga tag, barat, bum. Parat, itlog man na, uy, gana ko talaga. Di ba na kano, nabi, itlog maalat. Di ba? Itong malamig ka, itong maalat, di ba? Itong maalat, palisan mo, lamig ka isulan, itong maalat, no? Palisan mo ka ng slice ng kamatis, tapos ang suka, mo, grabe. Mga dyan ay pinagkalami dyan, oh. Itlog maalat. Nadadya, oh. Bantog na. Nakita kong patatas pa, yung nanay man, itlog ako na. Joke lang! Di ba? Oh, correct, oh. Good morning, may buntag. Siyempre, ni Mr. Roderick, dito good morning. Ato daw na gabi na pastor. Mr. Roderick, dito good morning, sir. Atong OIC College President. Hello, good morning, sir. O, siyempre, atong Vice President for Student Affairs and Services. Good morning. O, siyempre, good morning, may buntag. May buntag. Siyempre, Dr. Rachel Loriaga, good morning. Ang atong Vice President for Academic Affairs. O, siyempre, yung pinalagang Banas Church Loriaga, mga Loriaga family diya sa Tituan. Happy morning lang. O, siyempre, good morning, Mr. Regan. Good morning, my friend. Okay, atong head sa Student Admission and Scholarship Office, good morning. Ang iyang assistant na si Romani Cago o si Absa Tiola, good morning. O labi na sa iyang mga pinalanggang anak, mga volleyball players, wow. O si Andre Alboro, Jeremy Alfaro, o si Eugene Cabalida, o siya ito mga sugod sa Bisaya, mga Cabalida family. Happy morning ka na itong tananing at lang, o diba? Siyempre, good morning, Miss Marife Villafranca. Ice cream, di ba? Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning. Siyempre, yung assistant, di ba? Assistant si Mr. Wilson Pinete. Happy morning, dyan ka na itong tanong lang. Siyempre, wow, si Yan Sabi Isabel. Wow, si Nanay si Ding Rosalio. Happy morning ka na itong tanan. Wow. Siyempre, good morning, may buntag at Abit Myron family, good morning. Diyan sa Ayala, kay Kusog, kay atong radyo diya, mga sila makadumog dyan, buylog, hitchatsahi, pikaki diya, at Abit Myron family. Siyempre, Bes, Flores, Los, Ligalos Flores, happy morning. Siri Algardia sa Dacon Village Zone, sa kamasugit sa Ricodo, sa Dacon Subdivision sa Ricodo. Happy morning ka na itong tanan, ingat lang, wow. Siyempre, Mami Talis si Troy. Good morning, Andoy Asciende sa mga Sitos family. Ato mga kwandiya, mga Sitos family sa Barangay Kawit. Happy morning, mga Apit family. Good morning, Ma'am Marnet Apit. Hello, my friend. Hello, kumusta? Ano siya, ano siya, siyempre, good morning, may buntag, Captain Muna Lorente, wow, Sir Salon, wow, diya sa College of Maritime Education, Dr. Karen Chong, Dr. Bingel, happy morning ka na itong kanayat nga lang, wow. Siyempre, Ma'am Jen Gonzalez, at Carly Moni, at Jennifer Cruz, sa Medical Unit, sa clinic, happy morning.
Wow, good morning, good morning. May buntag, Ma'am Feliz Agosto, diya sa Kalsidistar na to. Happy morning lang. O si Ma'am Lulu Altar. Happy morning. Kanatong tanayat lang. O, syempre, good morning diya sa XYZ Food Hub. Diya sa may Purok 2 sa Sambod. Happy morning. Kanatong tanan. Wow. Napo diri. Sir Lando. Ice cream. Di ba? Dili gyud ikalimot, Sir Lando. Nga nagkaidara na ta. Di ba? Nagkaidara na. Nagkaidara gani. Nagkaluora na po. Di nga naman. Mangluod yun na ang tao. Nga naman. Kayo sa di ka recap sa mga sa mga activities. Kanangin mo na gawin. Depende na po nasa luoran lang na kay walay kwarta. Ingara po. Hoy, tagain na matiguang og kwarta kaling mama imong papa nga nang yaw-yaw na Ginoo kam titiwala daw. Tagay kwarta di ba na puwerte na daw. Muhilom lagi na. Check corrected by na ingna ko bakakon ko di ba na sige na buhi di ba? Siyempre, good morning, Auntie Annabel thank you. Uncle thank you. Thank you, family da sa Sambod sa share. Happy morning lang. Melissa Piña, good morning. Sir Mario J. Jen Al, happy morning ka natong tanan. Ma'am Ann Molamin, good morning. Wow, happy lang joke ko. Labi na itong mga suki diyan sa Isabela City. Wow, kay always na. Manang igrit na ito kay always na minaw. Di ba? Diyan sa Pispigulayan. Hello, Kuya Roel Molihon, si Ronon Cruz and your family, si Limboy at Titing Paisal, o ang inyong makuyog diyan. Sa kainit, sobra kakainit, no? Kaya na boy, hinahinay dyan mo. Drink water lang dyan, palita dehydrated. Wow. Siyempre mga Tarusa family, happy morning da. Barangay Lono, Earl Tarusa, my love. Happy morning. Wow. Siyempre, JD Begang. Ay, namiss ako si JD Begang. Siyempre, si Yeng Ventura di Kanukutan. Happy morning, iyang mga pamilya. Diyan sa Kanukutan, diyan sa Juan Julian. Happy morning. Kanatong tanan. Ingat-ingat lang. Buenos dias once again. God bless you always. Wow. Siyempre, good morning. Diyan sa stall number 13. Diyan sa Service Market no Bukod Diyos, my Enriquez family. Wow. Okay, kusog na mina dyan na sa atong mga ninda diyan, mga manok, mga baka, mga usapan na diyan, mga buwad, mga stock diyan sa Santos Market. Happy morning. Labi na sa Magay. Sa Happy Community Store diyan sa may Kabatangan sa mga vulcanizing shop. Siyempre, ang ato na sa Santa Catalina. Wow. Happy morning ka natong tanan. Wow. Nanapod nag-text ako. Nigara na po ni kainit, Sir Lando. Sakto na, lagom na kay ko. Feeling good. Thank you for ice cream. So good. Wow, ice cream ang lami ang lang ginabuhay, no? Siyempre, good morning, may buntag. Diba? Enjoy lamang. Mothers na Jiwaday, good morning. At ibang na Kuya Darwin Sumanda, happy morning, Bisang Krasnahay. Atong mga drivers, Churi Balumi, si Sebastian, si Dondon, si Jula, si Joben, si Vincent, o si Ray Albiar. Happy morning ka na itong tanan. Ako, paisog-isog daw. Joko mo to nga isog ka. Di ba? What? Ako dito ko mayon nga isog ko. Dito ko mayon nga isog ko. Kay mahadlok mo ko mag-lead og prayer. Fight tinawan ba isalayin na mga isog na be. Okay, isali lead the prayer be. Lead the prayer pa na sa. Sige Ben be. Lead the prayer Ben be. Ano sa di ba? Ayaw ko. Correct na sa. Aray. Ice cream good. Di ba ba? Hello, good morning, my buntag. Siyempre, salamat yung kayo. Salamat yung kayo dyan sa Skybox Coffee, Mami Arjen Panghardo. Di ba? Ang gatawang buutan. Di ba? Salamat yung kayo sa imong padalaga hapon, ha. Mami Arjen, ay po pala, ay po ng kadadlaw, kaya wala kayo ginansya, bankrupt imong negosyo. Ginawa ko, kalang makuan lang.
Pwede na mga 4 times a month. Once a week. Mami Arjen ka lang. Pwede naman ako rin mo tagaan. Si Ruben imong padalon. No way! Kuya Juan, happy lang. O, di ba, Lesa, o. Siyempre, good morning. That's Samaras Bachoy, Auntie Chanable Pardo, and Mami Arjen Pardo, good morning na sa Upper Dolian. O, di ba, o. Si BJ GMP, si Manmang, diha, o si, mga Sigbi ni Papa Jones. Happy morning, kanatong tanan. Siyempre, salamat sa, sa RFC. O, di ba? Akong customer gabi sa Barcode Paseo. Wow! RFC o Radio Finance ko, di ba? Radio Wealth, o, di ba? Naganala ko, nagsabot mi, nasa, Samtang ako, gakanta ko sa Barcode, ga-market po ko, may gani nako ikopyahan ng kuan, di ba? Di ba? Pagulat, kaya sa apis na ko. Gara ka. Pagka man ato ako magani kay mo ato po ko sa kuan. Ato po ko sa culminating na mo karon, correct. Ulat lang, ato na nato. Di ba? Keep off the grass karon. Sige, Hello, good morning. There's GNG Troy Castro. Good morning. Sir Paul and Ma'am Sir Castro. Good morning. Kung may labog kay Chico, si Bugundo, John Malin, Papasin, Vivicino. Wow. Si Dencio, si Dennis. Siyempre, si Kalongyan, Mr. Cutter, at tinulo pa kami. GNG Troy Castro. Happy morning, ganatong tanan. Wow. Siyempre, diya sa El Hombre Zapatos. Wow, that's my news. Happy morning, ganatong tanan. Ingat lang. Correct. Ay, ginadali ang ano. Bitaw kay culminating na mo sa figure sa music. Balik, ari, pak, siya para, di ba? Manalingaw po mo, di ba? Manaingon nga ako, basta nga, keep off the grass. Di ba na siya? Di ba? Ingon sila, keep off the grass. Unsay Bisaya. Di ba? Unsay Bisaya, Lando, kanang keep off the grass. Di ba? Tagalog lang, Tagalog. Kaya natin mga friends from the outside the Philippine area of responsibility. Sa may Tagalog, keep off the grass. Di ba? Umiwas sa droga. Di ba? Di ba? Di ba? Manayon nga sa atong mga teachers ba, no? If there's a will, there's a way. Manayon nga, kung may gulong, may kalsada. Di ba? There's a will, there's a way. Kung may gulong, may kalsada. Charot. Siyempre, good morning. Atong mga soke, mga taxi drivers, kulilig, habal-habal, happy morning lang. Labi na sa, di ba, good morning. Sa Prince Lechon Fast Food. Hello, Crazy. Hello, si Ate Faith. Di ba, si Henry, si Renren, si Fatima, si Marvin, si Master Chopper, Ronel. Happy morning ka na to sa Prince Lechon Fast Food. Tilawi lang. Di ba, wow. Siyempre, wow. Di ba, so ganyan na sa Infinity Salon and Barbershop, si Angel Milano. Diba, sa Mercedarian, good morning. Si Adelina Molina diya sa Mayloyan. Happy morning kanatong tanan. Ingat-ingat lang. So manaygon sa ako, kanta sa ako. Manaygon sa ako nila para ako So manaygon ko ninyo. Ay kalimot sa akong kuan na. Yan to i-greet ng uban. Hello Sir Rick Villanueva, Ma'am Norma Villanueva. Good morning. Manaygon sa ko ninyo. Happy morning lang jud Mother's Day you are dahay. Wow. Yes. Pasko na. Kasadya nintak na dapit sa kakimayaan. Maoy akong nakita ang panagway nga masanagon. Bulakan o bulakan ang tagbalay nga giawitan. Awit nga kalando mun sa tanang Pasko magmalipayon. Kung tuig bagong kinabuhi duyog kanta sa atong gibati. Atong awiton aron sa kalipay kita makaagon. Kasadya intak na
dapit sa kakimayaan, maoy among nakita ang panagway nga masanagon, bulakan ug bulakan ang tagbalay nga giawitan, awit nga kalandog mun sa tanang Pasko magmalipayon, bagong tuig bagong kinabuhi, duyog kanta sa atong gibati, atong awiton aron sa kalipay kita makaangkon, kasadya ning takna dapit sa kakimayaan, maoy akong nakita ang panagway nga masanagon, bulakan o bulakan ang tagbalay nga giawitan, awit nga kalandog mun sa tanang Pasko magmalipayon, awit nga kalandog mun sa tanang Pasko magmalipayon. Oh, diba? Yes! Oh, diba? Oh, siyempre, good morning, Ma'am Daniel yan, Ma'am Umar, hello, good morning, Sir Ma'am Neba, Emma Flor, Cedric, and Cristela, good morning, Karel KK, good morning, Atibit Paria, good morning, Ivy Puanda, Daddy, Ma'am Ligaya, o si mga tolo, good morning, family, happy morning lang, da sa may Mampang, Auntie Mercy Lombaring, good morning, mga ilong pa, o siyempre, Ma'am Kanindot, si Kuya Michael, Ma'am Vicky, and certainly Kanit, happy morning ka na itong tanangyat lang, o. Oh, na ko na no. Siyempre, nalay ko ano si Uncle Ruben o si Madam Lando Bisaya. Di ba? O siyempre ako mga anak, siya gitna. O kumaring Roxana P. Morning, Page Amokal. O di ba? O mga Sohor family. O di ba? Diyan sa Pasunangka. So, happy morning ka na itong tanayat lang. O di ba? O siyempre, siya gitna. Kaya naman yung Uncle Ruben. Karoon, Huwebes. O mga nindot kayo mga musikang Bisaya. O kaya mo, bayo mo balin ha. Kayo kini mga good vibes nga programa para sa masang Pilipino. Oh, wow. Masa, walay himasa. Sa gitna ko mga anak. Wow, Sharbert ko Diyos ay siyang tantan. Regine! Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ice cream good. Oh. Ice cream yummy. Ice cream good. Oy, kung Ice cream yummy. nakinanglan magani kag problema, nialang ko diri ha. Damay takam sa problema ko. Ni Amis Ruben duha. Na may yan ang dami diri. Tapoy naman ako. Damo na ko stress to. Feeling good. Easy. Basta baka nakinalang ka problema, nalaming Ruben duha ka buk diri. Very much! Manager, kuyog ka. Ay lang pa kuyog si Papa Joms kay ayang naong problema kayo. Hey, feeling good. Very much! Hey, feeling good. Easy. Ikaw na po igsoon nga mga wala pati lang dyan. Kaya magalit ako eh. Jawan tadi di ba? O, siyempre na nato kapala na karong adlaw para sa
ninyo, nila, ako, tanan, sa mga wow! Siyempre, hapit na. O, diba? Hapit na nga mong GSCMST. O, GMST Festival. O, diba? O, mong palaro. O, diba? O, Monday na. O, so, November 18 to 22. O, okay, happy lang. Ano sa kinabuhi? O, diba? Yeah. Kunyari affected. Why pag ilom na, oy, affected ka sa GCash. Affected ka sa GCash. O, di ba? Affected daw sa GCash. Ganoon na. Piso na na sulod ko. Gara po ka. Di ba? Nasa ko. Di ba? Kaya Mawala! Damay ta ko sa problema ko. What? Apoy naman ako. Damo na ko stress to. Correct. Correct. Di ba, Leo? Arrest na siya. Awan kasi imbisi arrest na Leo na inoon eh. Mawala! Si Aris na Leo kanog si Kanset na sa atong horoscope. Kanog si Leo Aris man dai. Murag ikaw ba? Murag ikaw ba? What? Ikaw ang uyab pero lain ang gilaag. Diba? Oy, Aris. Karon early half of the day karon. You'll be battling first karon or debating karon whether to go your own way or stick to imong status quo ni magaron. Bantay lang jud ka. Maitabli niya ka Aris. Sa imong magkaron, your love life karon could lead you to some wild and unexpected places karon. Labi kay ba ng mga kuan karon sa imong mga adventurous na ginuko no. So ayon lang ka accept lang sa mga uncertainty karon. Especially when it comes to your heart. Wow. So don't worry Aris, overall today is a fantastic din mo para mag-create kang beautiful rapport karon and show affection sa imong companion. Sa imong karakter mo karon. Excellent day nimo karon for getting work done and uncovering your income chances karon Aris. So medyo ay lang ka, don't let day to go waste lang nga ngay mong kay excellent day gani na excellent so more than perfect na siya. Para sa mong para sa pala sa karon Ginoo ko, you love to have junk food Ginoo ko. Ayo jud you have to eating these meals. Outweigh karon ayo palabi sa junk foods kay magadaot na. So you have to balance lang. Make sure you involve fitness routine lang. Ano yung katabang nimo to balance your weight karon. Di ba? Wow. Timbang-timbang lagi. Ginamabuang ko bayot. Diba? Remember lang Aris kay ang normal timbang sa usa ka tawo is 43 to 67 kilograms lang. What? Tinood na Aris. Sigurado ba kayo? Tinood yun na ang normal. So kung may sobra na ganiya ka, may sobra na ka na niya, wow, livestock na ka. You hurt me a lot. Pala sa mong pinasagalan. Only have to the power to keep yourself from falling into temptation. Ay katimtal ha. Simply because there are other influences you'll be affecting or everything will be alright. So don't give into mga purchases that don't benefit you in a long term. Ayaw lang ka Aris para walay problema. Ginoo ko mabuang ko bayot na sa Taurus. Taurus. Hello Taurus, Taurus. So medyo imong gibati karon. Today you will feeling guilty karon about sa mga butang karon the things you haven't accomplished karon. Bantay ka. So you feel overlooked or otherwise in the background due to sa karon chiron square karon. So na mga insecurities mo karon adlaw. Buang ko bayot, diba? Para sa imong gugma, your heart will be in charge of your head. Wow, your heart will be in charge of your head karon. But you have a lot of options for channeling this energy effectively lang.
So, you're like to come up with a novel and fascinating methods karon para ma-improve imong home and have fun with your family. Wow, para sa imong kandaman karon. You are more interested karon in working together karon o Taurus and achieving sa imong common goals. So Taurus, as a result kani, is an ideal time for group activities, games, experiences, and brainstorming. Okay. Para sa imong panglawas mo karon, you can conduct routines karon to build sa imong calf muscles karon. Calf. Ay kaspa man ito sa ulo, calf. So it's feeling emotionally drained right now. So keep your emotions in check or they will cause you problems. Para sa imong pinansa karon, you might be a little tired karong adlaw because you're likely to be dealing with some. So na kay mga financial issues karon. O kung sa mga taros o milabot, imo na bala. Very much. Oy, Gemini, karon Gemini no, ginoo ko. Karon Gemini no, ayaw juga mag-shortcut karon lawa. Kay encourage you to take shortcut karon, especially with your work or your chores. Wow. They're likely to cost you money than they are to save you time. Patay lang juga. Ayaw ba ng shortcut kay dagang shortcut nga nagkabulik ka wala bulang. Nakabulirit. Sa imong gugma karon. Ay ginoo ko, karon Gemini no. Are more open, labi na mo express ka sa imong sentiments karon. Nga mo ni magdala kanimo to life a lot easier in terms of a present relationship. Wow, bongga pa mo karagdaman mo karon. Kanang imong pagka-rebellious karon spirit karon will cease. Sis, kanang operahan ba sis, di ba? O, di ba? Sister, di ba? No, so, sis, control of you. So, have a strong desire karon for considerably more flexibility at work. So, rather than sitting back and waiting for things to happen, matano ka. Para sa imong panglawas mo karon Gemini, when you're overwhelmed karon Gemini, it's because there's a big difference karon between what you desire and what you have. Patay ka Gemini. Overwhelmed ka rin. Wow, overwhelmed man dyan. Pwede underwhelmed. Para sa imong palawas mo karon, para sa imong pinansa karon, any large investment karon or purchase karon should be avoid on these days. So if you work in socializing karon, makahimamat karon, makamit karon important person karon today. Iyang advice mo na mag-assist nimo in getting profit in the long term. Wow. Makikimamat nimo kay mangutang lang na siya Gemini. Ayaw. Oy, Cancer. So, di man karon imong the best time karong adlaw no to make major decisions, but you're a terrific shape. For developing meaningful relation karon and learning from your vulnerabilities. Wow, bongga. Sa imong gugma karon, if you share a home with a significant other karon, Cancer, today could be tense. Labi na nag-start karon redesigning without first discussing it with them. So you could feel compelled karon to make a change. But if you go about it too forcefully, you will end up complicating your life rather than making it better. Change is coming! Di mo to si Regan na, di mo to. Sa imong kalagtaman mo karon, when your coworkers all seem to be losing their brains at the same time early karon, you wish you were a freelancer karon. Pursue isolation, Cancer. So, it will be a peaceful and quiet if you're lucky enough to work alone. Studies, commuting, creative endeavors, learning are manay nag-supported by today's energies lang. Para ni mo, like, bala din mo, di man imo man trabaho, bala sila, di ba? Para sa yung palawas mo karon. Doon so there could be stress in the air karon. What? At least nasa hangin, wala ni mo, no? Nga mag-manifest na ron as exhaustion in your body karon, Cancer. So physically young, you're probably in good shape. So this is a fantastic day for making personal changes karon adlaw to your lifestyle or appearance as well as any other self-improvement goals. Wow! Para sa imong financial karon, someone in your social circle karon may try to persuade you to invest money in a risky business karon adlaw. So you might get a good feeling karon about the following their hunch. Especially kung mituod ka if you believe in their knowledge and expertise. Wow.
So if you don't check, it is wrong. You are not allowed. Di ba? So if you don't check it with your partners first, ginuo ko, a problem could arise. Di ba? So dili kamote, dili karlang, dili asak, arise. Kanona, rise, arise. Di ba? So especially when you share your bank account and household bills, Cancer, ayaw John. I-check sa. So manaw na, ang atong first set ng kabalang adlaw, si Arthur Jimenez sa Cancer, ang unang set nga mapas mo. Di ba? Kaya sila ang unang nito. Di ba? Ikaw uyab. Di ba? Ikaw uyab, pero ang lain gilaang. Di ba? Di ba? Magkatawa ko diri. Siyempre, na pa diri. Hoy, itong patagpanit. Itong patagpanit. Itong pagyutag espiritu. Wala. Wadyo ka. Napay, Sir Lando. Happy na ko, Sir Lando. Happy na daw siya. Og dili ikaw ang iyang rason. Kuya Juan. Di ba? Ingon po diri. Unsaon na to pag-usab, Sir Lando? Nga naaman tay barkada, sige ingon nga isa ka botelya na lang. Di ba? Nasa Okay, sige. Siya gitna. Pakpak ka na ganun. Regine. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ice cream. Ice cream good. There is your specialty. There is your specialty. Diyan ka magaling, di ba? Di ba? Tigulang na jud ka no. Tigulang na jud ka kay malipong naman ka og dili makainom. Ana di ay di pa rin ko tigulang kay di man ko malipong, di ko kainom, di ba? Mo inom man lang ko para pang pagkapal sa mukha. Pulirit ana sa kinabuhi Siyempre, di ba? Tinuod yun siya, no? Di ba? Dili utang na loob ang tulong mula sa gobyerno. Tinuod. What? Ambag mo yun, binalik lang sa'yo. Ay, kalami. Very much. Di ba? Kalami. Di ba? Kuchuan. Mauday gilak ang profile kay ang naong murag kandado. Di ba? Ay, alo, ano na itong ikadawang set sa itong kapalaran ng adlaw. A few moments later. Katawa ko sa akong mga co-teachers diri kay ila kong icebreaker niya. Walay ice, ako na lang ogi break. Headbreaker, wala joke lang, happy-happy lang. Di ba? Dahil lingaw lagi sila sa akong kuan kay secret. Secret sa akong kuan pamaagi. Di ba? Okay, manundog niya mo, hingara mo. Tinood na bago na kong kuan
Kurat lagi sila, nakurat lagi sila. What? Hoy, Leo! O, di ba, o. Hoy, Leo, karong Leo, na kay mga disappointment, karong Leo, o na kay mga wala masulbad nga issue, karong adlaw, ay naot panta nga, imo nang ma-address, karong imo nang himuan, o pamaagi, o unsaon na pagsulbad ka ng mga issue, karong, o mga slight nga disappointment lang. Bahala ka, imo na siya, Leo. Para sa imong gugma, karong. So, there may be times karong adlaw you confront roadblocks, mga limitation karon. O labi na sa mga duties cannot prevent you from achieving your personal objectives. Wow! So, someone in your life karon may appear, disappear, o appear dayon, di ba? To be very strict karon o uncompromising to you. O dapat imong i-recognize your own need for structure and standards sa imong relasyon. Para sa imong karagdaman karon. Karong adlaw, mag-standing out ka to the crowd karon og siyempre mag-demonstrate ka to others that you have a special gift to contribute karon. Nga mao nay makatabang to achieve more success karon. So embrace your wild side lang, Jod Leo. You have to consider letting someone karon to go if you are costing more than they are worth or causing problems among the ranks. Ha? So talk to your employer or HR lang if you don't have that kind of authority. O ano lang, Jod na para sa palawas sa makaron, when walking or dump service ka, you must cautious ha. Nabantay ka na sa dump. Magbantay ka. So maintain lang a healthy body sa imong timbang, sa weight nimo to avoid weakening your knees. Bantay lang jud ka. Sa imong financial karon, ang imong you value your friendship karon more than money. But only because you don't live without either karon. Wow! So, when you rather live in a card box under a bridge karon, then lose your friends if you had to choose. Ha? So, clearly not. Wow, bunggas Leo. Ay, Virgo. Murag wala kay kapalaran karon, Virgo. Easy. Ana di ay. May nagyaw ng bulang kristal. Okay, karon Virgo, nag-start ka na day off slowly karon and comfortably karon. So your rolling planet karon forms a perplexing square with Neptune karon. Mga bantay ha? So na mga dreamy and unrealistic planet karong adlaw, Virgo. So na mga dizzying effect karon might cause you low energy, mental confusion, o muddled conversation. Bantay lang jud ka. Para sa imong gugma karon, whether you're single or hitched karon, Virgo, chances are you're looking forward to the future with optimism and adventure karon. Bantay. Wow, nindot. Okay lang ha. Especially sa mga to expand, sa imong adventures go to expansion, wisdom, and territories karon. This is still true. Tinuod na ha. So keep this intelligent energy going lang. Pero don't allow it to get in the way on the actual passion that love offers. Wabong ka. Para sa imong karagdaman mo karon. Kailangan nag-feel mo karon, kailangan po kag some upward mobility karon adlaw, Virgo. So following a period of stasis in your professional life karon, it is better nga mangita jud ka. You have to seek professional advice karon. So confused magani ka. Confused. Ay ginaukos, Virgo. Kanang gamiton sa kuryente nasa plangka ay fuse man ito, confused. Kanang di ba? Kung confused ka about sa which profession you should choose, ikaw lang ang mana. So, to avoid lang achieving or receiving bad advice, make sure nga you choose the best option and person. Para sa mo pala karon, you'll be as happy as an organized club karon if you file and soar to your heart's delight, Virgo. Because normally makes you happy. Wow, bongga. So if you think you're a mental turmoil karon, start cleaning and organizing lang. Kay ang limpyo sa room, kung a clean room karon will lead to a tidy mental state. Di ba? Bantay ka. Siyempre, you will be ready to tackle more difficult messes. Wow. Messes? Kanang nagminyo na god messes. Para sa imong financial karon, you may evaluate karon sa imong budget karon adlaw ha. Imong re-evaluate karon imong budget karon adlaw, Virgo, and be relieved to discover that owing to all of your hard work on the financial front, you have a modest surplus or savings available. Na siya pagtak.
Libra. Busy kay Libras iyang diti. Joke lang. Okay, Libra, kanala ba na kay opportunity karon to refresh your interpersonal connection karon and functioning. So na yung mga revolutionary karon in a helpful alliance karon, allowing for breakthroughs in romance and or in a poignant day-to-day commitments. Bantay lang siya kasi mong magaron. You are emotionally fascinated karon with themes around rest and reward. Wow, social. Rest and reward. Significant relation karon. Kay karon na kay medyo nindot kayo. Na kay soulmate connection karon. Di ba, Libra? Di ba? So get away from the materialism nga medyo nag-develop as a result of your past experiences. Siyempre, remember that love and relationship, mauna siya are for the heart and soul, Libra. Not for the competitive run. Wow, bongga. Para sa imong karon na yung mga ideal opportunity karon to expand your network karon and siyempre make new connections karon. Libra, pantay ka ha. So, na kay mga home of contacts karon which can lead you to possibilities of meeting prominent people karong adlaw. Good luck. Wow. Don't let the next social outing pass you by. Wow. Hoy, ganoon ko para sa mga panglawas mo karong Libra, no? Na kay mga minor aches karon and pains. Karong adlaw sa inawat panta nga get rid of them by eating a well-balanced diet of fresh foods, drinking plenty of water, and engaging in some healthy exercise para kay mawala ng mga minor aches and pains. Wow. Ek. Para sa mga pinasal karon, Libra, this is the ideal time to carry out sa imong pinasal ambisyon karon to complete sa imong pagsalig di ba, complete confidence karon while remaining grounded. So careful lang ka sa imong financial preparation nga which yield the intended outcomes. So ba mga ayun lang ikaw problema. Scorpio. Wala day dire busy. Ingat sa pag-drive. Scorpio, no? Sa mga asas karong adlaw. You may be in some surprise karong adlaw. Na lang may mga unresolved tension karon may appear to rise or reach a boiling point karon. And it's best if you can release it through a creative or physical outlet. So na yung mga personal limits are difficult to accept karong adlaw. Siyempre, na yung mga connection karon may appear to be draining your energy. So, maghinay-hinay, bantay lang jud. Sa imong gugma karon, Scorpio, if you recently had an easy feeling karon nga ang imong love life is not going anywhere, wow, you might want to reconsider, especially sa mga today's astral energy. So, na yung mga perhaps an old and present partnership karon undergoes a metamorphosis karon. Reigniting, di ba, your enthusiasm of each other. So medyo dili kayo magkuha tori. Nandiyan yung mga unexpected lang jud. Okay lang. Nandiyan yung mga problema, naggamay na, pero sortian lang jud para walay kuan sa gugma. Sa imong karera man mo karon, Scorpio, all your thoughts to open up a fresh concept karong adlaw. So allow your mind to run wild without nagging tiny voices karon nga nagtell mo you should or should not do something. You have to think outside lang of the box and be assertive lang. Para sa imong palaw sa karon, you must exercise extreme caution in order to avoid weight fluctuation karong adlaw. Wow. Di lang di ay samsil ko ang mag-fluctuate as sa imong weight, no? Even if you keep your diet under control, imong manotice kanon that you're feeling heavy and bloated. Wow. So avoid lang eating too much. Para sa imong financial karon, when you combine a healthy dose of logic karon with your natural ability karon to be emotionally intelligent, imo dyan mapupo karon ang mga long-term rewards. So keep up doing lang, Scorpio. Keep up doing lang. So do not spend all your money as you still need to make money to make ends meet. So don't do or say something nga imo na po ng pagamahayan later, Scorpio. So mauna na atong si Cancer sa atong kapalaran karong adlaw, si Leo, si Virgo.
Libra o si Scorpio. Ang ikaduwang set nga mapas mo. Regine. Aw. Aray. Hindi ba na sa oo? Ay, hindi ko. Hoy, napadiri, wow. Mga pade, may pang bola, Sir Lando. May pang bola, Sir Lando, sa basketball. Kay pagkauman ilugan, wow. Pagka mag-ilog, itira dayon. Diba? Ibundak-bundak pa dyan. Ilugan pang bola. Inigilog-ilog pag isyot dayon. Itira dayon sa goal. Diba? Diba? Regine, awo. Diba? Uy, tinuod ni siya, nag-text na ko diri, Mga upat ka butang ba? Mga upat ka butang imo lang makitaan sa Pilipinas. Diba? Tinuod kayo, diba? Mga doktor ba yan, mo eskwela ba yan, doctors, mga doktor ba yan, mo eskwela balik og nursing. May eskwela ba nursing, para may mong nurse, para maka-abroad, di ba, tinuod kayo, doctors go back to school to be nurses abroad, di ba, tinuod yun na, kadi pwede maka-abroad kung magpuan ka sa imong specialization, pagka-doctor. Nurse, magpangita dito. So, mga doktor, mag-nursing sa, diba, para maka-abroad. Diba, tinuod na. Dili. Unya, ang mga ilaga, mga inday are normal house pets. Diba, sa Pilipinas. Kaya natanan mga, diba, diba? Nadila po ka, nga, sa Pilipinas, nga, actors make the rules. Diba? Diba? Ang mga actors daw, naghimo sa rules, balaod, and politicians provide the entertainment. Kuya Juan, joke lang, happy-happy lang. Halaan ko na ito ng ilamba kay na. Lagi asar, alas 11 naman, oy. Ay, ginoo ko mabuang ko bayot. Ano siya, Hala, syagit na. Dali sa oras, oy. Regine. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Diba? Uy, lamin yung pangaon dada. Wow, diya sa my friends, let's on fast food. Lamin dada masuki diya. Ala, ongit, pag-order na, nag-chop-chop tas Marvin, no? Kita kayo ko na kasi mong likod. Ang dami ko, Ben. Gawin ako diya. Ano ba, si Ronald? Itong masulabi na sa barcode for catering drill and functions. Sila lang ang 0953-8975. Siyempre ang Friends Lechon. Na-taste lang malat spicy og seafoods. Na mga food packages, na mga lechon packages, na belly packages. Wow! Idalang ang 0936-404-0314. Diba? Siyempre, pag masuroy mo sa Upper Dulian, sa Skybox Coffee. Wow. Nas mami-argin dito kang saros batchoy. Wow. Manangon nga, eat. You have to eat whatever you like. Tinuod yun ha. Mukaon ka kung sa gusto ni mo. Sa ganan ni mukaon, may magbuot ni mo. Timani ha nga, namatay ka tong inventor sa treadmill, namatay siya at the age of 54. Di ba? Ang inventor sa gymnastics, namatay at age 57, 54, 57 ha. Gymnastics na, di ba? Ang the world bodybuilding champion namatay at the age of 41 na Ginoo ko. World bodybuilding ba? Ang pinaka-the best na footballer sa the world, diba? Namatay og 60 years old. Pero ang inventor sa KFC namatay og 94, nga wala na exercise, no? Ang inventor sa Nutella namatay og 88 years old, Ginoo ko. Ang inventor sa Hennessy died at 98. Giunsa man na pag-conclude sa mga doktor, that exercise prolongs life. Exercise na siya, di ba? Ang rabbit bitaw nga always jumping. But it lives only around mga 2 years ang rabbit, di ba? Tinuod yun di ba? Ang turtle nga doesn't exercise at all. Lives over 200 years. Ang turtle. Grabe, no? Managyon nga. So rest, chill, eat lang, drink, and enjoy life.
para walay problema. O, di ba? O, saan yan atong third set sa tagapalaran kanong adlaw, A few moments later. Hello, Sir Jimmy Alon, Dr. Limoro na sa San State University. Si Dr. Melabel Dinasayo na sa Southern City College sa morning Chanda Scala. Si Predict Lakama, happy morning. Tinuod, no? Wow. Kanang, Ben, ang chocolate ba? Kanang, dili na paniod to ha, snack na, Ben. What? Lagi, bantay ka, ha? Oy, secretary. Oy, so na kay mga impulse karon to break free from monotony or other lifeless characteristics karon of jobs. Oy, strong. Wow. Murot na gara po ka. So there be a lot to do right now. O, diba? Pero don't worry ang mga astral karon. Nag-creating a square aspect karon. So patience may be difficult to come by. Wow, diba tayo na juga? Sa imong gugma karon, secretaries, no? Na ay gorgeous friend karon, secretaries, acquaintance might invite you to lunch. Wow, social. Yo. So perhaps you like to be a little light flirting over your soap and salad. Wow. Social. So nindot kayo mong gugma karon, secretaries. Good luck na lang. Sa imong karon man, don't be scared, kadlok. Don't be scared to take a shortcut karon, as taking it slow and steady may put you towards the rear of the group. So dapat you have to increase sa imong speed and look for new tactics to gain the advantage para sa imong karon, para sa imong palawas mo karon. So pay attention karon, pay attention to yourself karon because you may be susceptible to infection. Infection karon. Infection, injunction, conjunction, preposition, subject, verb, infection. So spend time na tumlaan, consume freshly prepared meals lang para wala problema sa iyong palawas. Para sa imong pinasal karon. So ikaw you don't avoid making difficult choices karon, Sagittarius. With scarcely a grimace karon, ma-decrease mo. Imong you can decrease your budget ron if that's what it takes. But simply, something has to give today, and you might not like this. So, diba? So it could be something's insignificant, such as a cup on a decent coffee, a daily newspaper, but it means a world to you. So imo na ko sa muna keep in mind lang that this is temporary lang, Sagittarius. Wow. Capricorn. Oy, karang no, you have a sharper tongue karon. Wow, astang dila hait kayo, di ba murag Bisaya, no? You have a sharper tongue karon than usual karon. And syempre a rational intellect karon that is reaching new heights. Wow, bongga man ka sa Capricorn. Basta imong gugma karon. There's a lot of love karon in the air right now, Capricorn. So if you are single karon, na yung mga chances karon that are you meet someone and fall in love soon. Wow, bongga, good luck and shake hands. Ginawa ko. Sa imong karon, imong work life karon appear to be in harmony. So you'll be known to be exceptional soft skills karon, Capricorn, and you'll have plenty of opportunities. Wow, to learn more and share what you've learned with others. Wow, bongga. Para sa imong palawas mo karon. Despite sa imong general good health karon, Capricorn, you may lack of stamina, kulang ka sa endurance karon, stamina karon. However, once you out of the house, the bright and beautiful weather karon welcome you, and you'll be off to a terrific start for the day. Wow, bongga. Para sa imong pinasal karon, Capricorn, you can be in danger karon of making unnecessary purchases karon. So ayag palabi ay pagtapal ko gasto. So don't put your money in the hands of a complete stranger. O badabantay ka, ha? Sapat you have to exercise sufficient caution karon at the appropriate time. Nga mag-assess na mo in readily protecting your funds. O ayaw, bantay-bantay lang ka para walay problema, Capricorn. Aquarius. Aquarius, even if it sounds so cheerful to digest karon, Aquarius, ang imong positive mindset karon will mag-assess na nimo karon. You in many scenarios karon dawa. So if someone tries to provoke you, bukbuka. Joke lang. Sometimes provoke you, keep your cool and convey your point for a view firmly lang para wala problema. And you will be in a good mood today because your crucial goals karon I like to reach
the completion na. Wow, bongga. Sa imong gugma karon Aquarius, it is of paramount importance karon that you spend quality with your partner right now. So ang imong career and your external concern karon demand your attention. But your relationship status has become increasingly unstable. Busog ko tubig usa. Wow. Sa dark chocolate. Wow. Sa imong career karon, you have to take advantage karon challenging and rewarding employment karon opportunity that presented itself to you now. Patayo ka paisa. So it will allow you to use your assertiveness and creative approach karon adlaw to their full potential. Aquarius, potential. Oh. So what you have to keep in your mind karon that the just or your prior experience is going to lead you to where you are now. So your next job could be the key to your future professional advancement lang. Para sa mong palawas mo karon, you have a long week karon. Wow, long week, dili long neck, dili long And after all that hard work, you deserve to relax. So go for a massage, a salon session, or simply a trip to your favorite restaurant. Wow, bongga. Sa imong pinasagalo, if you work in a cooperative sector karon Aquarius, no? You may notice that some positive financial developments karon otherwise could indicate that you're in a line of a promotion or increase. Wow, bongga si Aquarius. Pisces. Di na tayo, kapoy na kong Pisces, kapoy na kong Oy, Pisces! So, di ba? So, connect with your vulnerable side, So, don't act like someone you're not. Di ba? Dapat you have to recognize that you can be yourself while still having a wonderful time without hugging all of the attention. So, you have to stabilize. Stabilize, analyze, rayan gakang, just gakang. Stabilize your thinking and provide room for growth. Wow, bongga. Sa imong gugma karon, so there's a lot of fascinating things karon inside you. That kinahanglan na nga imong express. Di ba? So by evening karon pa though, you'll be happy moments as you spend quality time with your loved ones. Good luck. Wow, wala problema. Okay imong gugma ha. Sa imong karon karon, now is a day will begin a high note career-wise karon. Dapat you have to set your plan karon for the day in the morning and then follow through in the afternoon. So there could be a conflict between your heart and your mind. So the interplay karon of the mga celestial energy karon today may mean that your head tells you to go one way and commit to one particular plan, while ang imong kasing-kasing miingon you go to in another direction. Bahala ka, Pisces. Para sa imong panglawas mo karon. So keeping everything in balance karon is never-ending process na siya, Pisces, ha? So there's always another day with things that require tweaking and issues karon na kinahanglan na imong i-iron out. So dapat you have to allow yourself the benefit of frequently adjusting your diet, in order to satisfy sa imong drive for balance. Sa imong pinasa karon, you are not experiencing karon any upheaval karon adlaw. But you have a nagging feeling. Naging malungkot, naging way kwarta, naging, diba? That something is not quite right in your financial life. So, it should not take a distant rumbles of volcanoes going to wake you up, Pisces. So, begin lang to investigate mga minor tremors, you're experiencing and you will definitely find a solution to end all your financial worries. So, manaw na ang atong karong adlaw. Ang atong kapalaran, di siya tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsaman nga klase nga sakit. Because if Dr. persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, isang nagkaon pa ka 3 times a day, may snack pa ka 2 times a day. Pasmojo ka because we can find this. So you're in good hands with our horoscope. Pero gikaon akong ATM sa Land Bank ang papaon. Uyawan! Di ba? Correct. Alam mo, naniyoto na sila. Alam mo, bilang syagit na. Kung sa'yo itong pagkaon na Mother Els, Mami Arjin, kung sa'yo itong mga nasudan niya, nasa pagdatsyon, wapi, my morning lang, yat lang. Alas, syagit na. Regine! Ito ang tunog
Marino. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, Ediki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream good. Ice cream good. Ice cream good. Ice cream good. Ako ko lang oh, napan sa burn. Ano, joke lang. Okay ra. Okay ra, oy. Ano lang, no. Wow, no, diba? Okay ra na. Okay ra, linot kayo. No, tama. Wow, atong hiring. Wow, 372 og 661. Congratulations! Wow, salamat sa kayo. So kalimot ko pang unang taon mo da ha. Salamat sa kuana XYG Food Hub diya sa Sambo sa Purok 2. Sir Trio, alam na sir. Siyempre, diyan sa Skybox Coffee, salamat. Sa Balas Machoy, salamat. Barcode Zamboanga and Friends Lechon, Tilawi lang. Di ba? Wow, di ba? Sponsor pa mo. Diyan sa GNJ Tulay by Castro. Di ba? Salamat. Sasabit ko lang yan. Wow. Siyempre, manamilita po naman na dapat ang oras, no? Ang ginabuhin nyo. Ang sabaano, kalimutan top 20 at 12 by Uncle Ben Fajardo. Alaw na heart to heart to Papa John. Diba? Siyempre, goodbye naman. Siyempre, salamat mo sa among broadcast of election supervisor. Wala si Mr. Renato Suhor. Ang among station manager. Wailain. Si Butan Kugikan. Matinabangon. Diba? Dr. Reynalyn Tidahay. Siyempre ang among broadcast technician, walain si Mr. Ruben Cute Fajardo. Siyempre, manamit ang pagkiling sa baas kanginan. Ang tipagkatawas, kawanangan, walain sila ng Bisaya, the one. For the birthday, anniversary, mga Christmas party, pwede. Siyempre, sa akong programang Katupngan, pwede malawan ang gitik-gitik pasiyaw ng Bisaya. Very much! Pwede na sa sikat na kusong estasyon. Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy Thursday ka tanan. Mwah, chup. Ice cream good. Thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy.